ovaj film koji je bio emitovan na Dan opštine, najbolje da njega prikažete i da kroz to sve naše projekte koji su u toku ili neki koji su pri kraju ili neki koji će se otvoriti, teško da ih vrednujete jer svi su deo turističke ponude, svi su deo potrebe ovog mesta, tako da je svaki na svoj način veoma bitan i veoma važan i delotvoran i profitabilan, tako da ovde sve što na Zlatiboru mi radimo, sve donosi profit. Kako i samo ime ove planine kaže da je Zlatibor i sve je zlata vredno, samo je potrebno da uložite i svi ovi naši projekti od gondole koja nosi taj naziv Gold gondola, zlatna gondola, stvarno i jeste u pravom smislu po prihodima zlatna. Postrojenje za preradu otpadnih voda koje u nekom momentu se može reći da ne donosi profit, ali govori i o nama da ulažemo u zaštiti životne sredine i da one dole ljude koji žive u nižim predelima ispod nas, znači niz našu reku Rzav, niz Drinu, znači da ne ispuštamo te svoje otpadne vode, već da ih prečistimo i da ponovo u reku pustimo tehničku vodu potpuno ispravno. Tako da, eto, ovi sportski tereni koji su veoma značajni za pripreme sportskih ekipa, za mlade ljude, znači isto tako su značajni golf tereni, da ne pričamo, koji će u budućem vremenu potpuno promeniti sliku Zlatibora sa tim rezidencijalnim vilama i taj deo Zlatibora oko međustanice smo dali sada tu radnu verziju Zlatni grad i nadam se da će bukvalno i to biti u duhu svog naziva i da će donositi prihode i budućim generacijama, državi Srbiji, a i našim stanovnicima.